Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nong ai boy jongka seng kinungnya taksi kibahapo ka Shatri jongka East Castles Local Taxi Welfare Association uba dispersing rani haga laitrek mata unaitung arhajar ka khandai ula Maham ting kikali jong kirew Shimet kibapan kala kali kamai Henry kibapan kampan da ki sticker Thok basuthet pateng na kiwaipan haga jikran berkinong pathai khobor uba dispersing rani ula yatho ba ula lap ya kini ke jingle bian jong kini kikali jong kirew Shimet hadien ba ula download ya ka application na ka mobile phone balatep kum ka RTO vehicle info kini ke ujur kalau haju ka nomri ni ba kadon ke jing ya dia chet ni stai kar gali di taksi nawar ba kata ka chet long ni ibriu ki ba siu ho ye khajana kumi taksi la no sau tu ajar isnem hap siu khajana tigini ki ba siu thiet stai kar iskumai ni gitu tika ta hi ga kamai ga ji jom itu ki ba siu ho ye khajana ye halor kani ku ujur na kalian jonga namar ba kadon kemet bom kut bom klan ke na subuh untuk hadiah gato kene nga download ya gawe ka app for Ministry of Transport ya kali ka kisu duna no ha di kisu duna no di baya kita mesti en be mesti na patong do ya hadiah bara yo ni ujuan na download gawe ka app for Ministry jonga Transport kene for RTO vehicle info dia dia mengayo kene ka app na pulo yang license ban app i kali mencheck untuk i kali tang nomor kali dia dia mengasek like enta entai hadi lobong nadu san baje hadu pra baje tinggal hadu live hoteli kali ki badeki private neki kastai ka apa kidon tangkap negara lokal tiga ni nomor kali na try ng namla na ya pi nomor ba kan show secret nga makani ka kata yaitu try kali live ko tadi kali tang ha po like kita alam ba kidon di kali ke ba kamalaan dan pensya hal kata kani yang induk sai pi tai sudah download ini ka app jong ka RTO kino di bahakil lapau ne bahakil kelas ang ni lapau da kita private la Thok motor car LMV lat motor vehicle hang ni la pau sai hang ni dulu ka jing insure ya tak di dalam pau hang ni berapa di kali kepada lokal pada ka pau hang jui vehicle class motor cup kemud kidi commercial vehicle motor car kemud kidi private tiga deng makan ni ka apa ngalap ba ka don sya ka jing like tu jeng steka kita kerja lagi tu isaka ada abang keli je pat ba keli iong ba syutiet sanajan lu jar ko isaka lagi pat ba tiba ngasu keli untuk lagi kali kamai ni tai yo lagi tu isaka orang sanajan lu jar kowe ka isaka di hadian bala inquiry bah alap ba kane kala banlong bagi ditu nang tai na po office jong espiro kala benlong lu kata din bala itu kali ke barim la replace chakli thmai ya tu stakar ke barim kila ile amno ki di prapat ba kata di ka point number 1 number 2 kala benlong ba apor ba replace ya kali te tu stakar ki nomwen gitu kali ki bo beng tu kali ketu ka permit ka ale sak tu kali thmai ketu stakar nang don sa tu ka kali kata nombor A nombor lain kelak benlong bo gini kita kali ya por basim saikar kelak benlong basim ASEAN mut ka wei ka kot kali sim ASEAN na po SP office kata ro kelak benlong lo wei ka pon ka ba lio saikar tu ka basau kelak benlong ro ki pasnal ade nama ka sub ha ban snas saikar kelak ben pasnal ade ya ka saikar ka nogi beriu mangir adon lalap teng of nem kat nom tu arajar
Khandrio mat kidon gibri basna staikar tu tab gimde kini staikar kamai ide staikar basubu ye kali kidon kali ki basna staikar tu antai polo mila lap ya kataro lese kani staikar ke bade pan kamai ro lese kidon gi basna tu ti kala ban long ro lese kumba ong pa ba kala ban lik nang tai to office USP ro ba san hajan du hajar do ka staikar ti kijingli hang ne kijingli hang ne la da ngalai kan ta galap Life hoteli kali kiba klem kor kamsla chubu barok away ka sos kalong ne barok away ki eskasi kanoi kali kum social lokal don ki jigit kli nam ta ka jing khap nya jo silong ro tim ta chubu kidon sia jar kali senja kali ki kali lokal kiba kamai klem kor kamsla ti congestion kala nanju kita ka ora ka jing e habede baka linki police ban check ya congestion ti kane ka jing lap jo ngai ne ka ap nang ne shikmat environmental issues te karthma nang ne shikmat bagi polis lam nom no apor ba ais te kar ya gitu kali nombar gidi download bah komputer ha ka takno rim bagi tu ibreu le sim asien maria klik apa komputer la pa ini kibreu la on sim te kar mashwa ta kan yarap ta rowe ro la ya kali te kar tikine kali thmai le se gi ba asim kali thmai ki bu na da kawai permit permit barim itu permit itu kali barim ki ban sim no istu staikar nang ba kinom yo di isu tigi pa ba ya staikar habala ra kali thmai ai no ki staikar ba rim nang ba kan la ki di ka ba kham hatam tam ba polis nang ni sakma ki traffic na ne SP ki na ginoro ki de malek traffic ki de download ye ne ka out ha ka ba shek kali ro umdun kam ban ong ba dapan ko sla Suruh leh ini ke RTO, lalap baru khain tu. Nama lalap tu kadai ke motor kap, wei bom siu ya kot kali siu wei. Nama ka kot kali ka komersial tang asnem lo ka fanya poi silap. Komersial, basiu kot kali barok hai. Lejing kali kalau mabun kali kipa kem kot. Tu kading ajeng pun tinggal minta kalau ba lap nom presiden kadai ban thaula ban hukum ya ki ni ki traffic ba ke sudah download ya ni ka RTO hab haka ba ban check kali kalai condition ka basuk ba identify kali gino ban kot timo ba klem kot dikata kalau enggak jing ajeng mut nga SP office tiga ta jing kenno jing brio ba kalai stekan tai na po SP kata ro kala ban long la na ban tipi kata kala ban long ro kata di helang jonga de kar ke jing korea jonga de kala ba kham don gi ba ong ba ki di pra pa ba tu stekan ba an place we ki di be ju dikijing kali ra ki di mana abale ini ka up ni ka pau be abale ini ka up ka pau ma tu kali long ondar transfer tu kali long the check ini ka kali ka thobin kalong non fau msem ni ka kali no ondar process of transfer tikata pen siapa tu kali no repair setai ka shule ini ka up ti bar ro ka tahi bangana wan ini ting tai